Najava ministra prostornog planiranja, rudarstva i prirodnih resursa Milana Bačevića da je jedna strana kompanija zainteresovana za istraživanje i preradu nikla uznemirila je meštane Mokre Gore, Užica, Čajetine i Topole. Eventualno obnavljanje ideje o eksploataciji nikla na Mokroj Gori ukazalo bi na odsustvo odgovornosti i na poražavajući odnos države prema prirodnoj baštini koju je sama zaštitila, upozorava Emir Kusturica u otvorenom pismu ministra Bačevića. Iako se juče oglasilo Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja saopštenjem za medije u kome ističe da ne postoji ni jedan razlog za paniku jer je priča o eksploataciji nikla u Srbiji na, kako je rečeno, dugom štapu, to ne stišava strasti u užičkom kraju. Za neupućene, čišćenje nikla od otpada podrazumeva smrtonosni proces u kom se koristi sumporna kiselina, a u regionima gde se to radi 40% stanovništva oboleva od najtežih bolesti. Mokrogorci podsjećaju da je pre 7 godina istraživački poduhvat britanske kompanije European Nickel pod pritiskom javnosti obustavljen. I na samu pomisao da se ovde istražuje nikl, Mokrogorci žučno reaguju, tvrdeći da im ne trebaju proročanstva Predaka Tarabića kada im je dostupan Google. Gledali smo i snimke iz Rusije, gledali smo na sve strane sveta, toga ima. Čije to interes i kako, ne znam, ali to za nas bilo bi pogubno. To što su videli podsjeća ih na beživotne prizore sa Meseca, nasuprot onome što ih okružuje, od čega žive i čime se ponose. Pa nek biraj, hoće li nikl ili ovo? Evo, šta je bolje? 3 sina imam, sva trojica trebaju imati po 3 djece ko ja. Mi ne bi mogli opstati ovdje ako to bude tu. To ne dolazi u obzir u Mokroj Gori da bude. Mokra Gora je zdrava sredina. A ništa neću da jedem niklovano voće. I direktor Parka prirode Mokra Gora neshvatljivim smatra ponovno traganje za onim za što se zna da postoji na 10-ak lokacija u Srbiji. Njegova eksploatacija se vrši samo na onim terenima na kojima ljudi ili ne žive ili koja se zbog velikog prostranstva koje jedna država može da žrtvuje. Moja nada je u nečem što ja znam. Ja znam da je Tomislav Nikolić mudar i pametan čovjek i da on neće dozvoliti da zbog neke milijarde koje eventualno može neko da pokupi, odnosno da je odnese iz Srbije i zbog nekih radnih mjesta da uništi sve ono što je naša baza i što je naše bogatstvo. I u Užicu i Čajetini istraživanja, a kamoli eksploatacija, ni kao ideja nisu dobrodošli. Daću sve od sebe što mogu da na ovom položaju osujetim ovakve inicijative, jer smatram da one ugrožavaju budućnost naše dece i generacije koje dolaze. Mi ćemo se boriti svim mogućim sredstvima da zaštitimo ovo područje, jer eksploatacijom rude sve će biti uništeno. Ni bogata nalazišta, ni moguća nova radna mesta očigledno ovde nisu nikoga impresionirali. Naprotiv, insistira se na potpunom očuvanju zaštićenih područja, kakvi su Mokra Gora i Tara, dragocenosti Zlatibora i svih turističkih potencijala čitavog kraja. Život ovaj za sirote pravi raj, bit će svega, Bože